Frontiere, va? Zdaj ga ste jim puse. Co, vidite, vi zdaj prso masaža, da me čaka malinka, doj po dvomu. Skaj smo ga je, da me ne pa fiksa, busa da krenu, vidi. Co, zdravo, ne, da se vidimo, kaj ih mali. Počakaj, Arage, predstava se je, pa ne vodo parkvator, ne? Če ne je zdolino gure. Ma je, gole, je zdolino. O, počakaj, bandje. Da se mu zahvaljamo, kako znamo mi doli v Afriki, a? Kaj praviš tu? Naredimo ono našo, a? Dej, Boga mi, da redma uno, upozdravimo po afrikansko prijatelje, a? Je. Bunga! Vine malo so zmuljanijo, dej. Bunga! Brigu se pripizne. Ma che ne Blanca, hai sentito a piacere di cuore? Ma che ne Ručine. In zdaj me tešer od partizanov, da ne bo poštaljo. Anka, jaz in ti, Lisa, moramo jeti. Nas čakajo prijatelji, ne? Vide, da ne bomo dravo kesne, naš? Bomo vreja. Ma vide tiča. Ma kako rijeste? Ma kaj škoda. Ma dej, Albert, no. Pa ste mladino ne uživa, dej. Ma je bilo lijepo. Ma je bilo prav kolorito. Ma poslušaj, ma moja Gina, ma kaj ne, Vesljanka, jaz si ti naredi tiste koršo v Zoom, je to loritmi. Ja, Eva, ma so prijeti samo 10 minut, nisem nekaj spoznala, ne? Dej, ali ako jih boš pljušaš tukaj. A onda sam razpojera. Jej, kašen ti je denara. Vide, Albert, prvo smo mislili, da bomo ratli nuanete. Pojeli smo čakali naša zjete. Pojeli so prišli una dva učenžimenta, una dva krkodaš, in una dva. Kaj roba, lete si jih je prav dobrala. Kaj bomo inventata? Jaz ti. Povej me, Roža, se spomniš, kakšno je bilo, ko smo bile mlade? Kako je bilo lepo. Mate moja, vele z Ricmon so prišli v ulici, za ti naslovili. Kaj rumeša. Ma da me ne se ne bolje pobijeti. To štidja. To je še dosta druga. Marija Bašta, prosim, povedče. Marija Bašta, so kad nam ne gor z balonca in veća z daline. Pa na školu smo bili lepe. Kako se mi je načal. Kaj je tako gledaš, ko ne bi bila lijepa in ne bi sporočil, ne? Ma, če ne bi bilo mene. Zdaj bomo jaz vse lepo povedala. Povedi, jak bi je, znam se tega. Kaj jaz vem,
Da se Marija Petaros smo zastopili. Da se poročena Petaros, tu ne znamo. Ma čej si pirojna? Ja, tudi jaz bi tega znati. Ja, ma ko so moje prekinje vsak bojato. Ma krko boto smo mi vratu čuli, ma koliko boto. Milijone. Ma na Je, milijone. ma kaki, ne ona pa? Jaz sem Marija Petaros. Prvočena Petaros. In sorojena. V Borstene kaluže in tu prav na danu Svetega Antona. Perdo počela. Pa šušta, kaj smo se s to interko čuhali? Zdaj grem če lepo v čuhnjo, na mar pun vse te rupe, da bomo mi popili. Vzemi bražato. Bražato. Vse vino, pršut, kalamara bude. Kobilice! 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 Pa ti božo, kaj je kobilice? Zdaj boš jaz rejce zadevo. Ima neka manj balonga. Zdaj boš je. Če rabiš pomoč, jaz ti šli pomagati. Red me lepo pomagati, zdaj dejale. Zdaj bomo mislili. Ma, kaj ni dobro pomisli name? Jej, ma kaj sta vi zastopili? So pisali mulerija po čuhnje in so naredili kukobilce. So vse pojeli in vse popili. Vse smo pa čistili, vse nekaj nič ni ostalo, nekaj vloga se prese da še. Ma dej, Poneli vse. ma so mladi, ma nije mi je mjera, one pa njoci. Ne. Tu bom pa vedel jaz, kaj je tu. Tu je gostilna mama, ne? Tam kamar je zmerom vse pronto. In Janka frigo poln. Bravo. Se pride domov, se pije in se gre lepo naprej. In če pride še kakšen prijatelj, piše toliko boljše. In še boljše, ti ne prinesijo nanka računa na kraje. Ne. A ste se stopili azejski, ustanejo doma do 30 let, mi tu še več više. In zakaj jaz nemam otrok? Ja, pa. Vse lepo in prav. Ma zdaj, kaj bomo jeli mi? In predvsem, kaj bomo pili? Zelo zdrav. Ti Marija Petaros. Rojčena Petaros. Rojena v Boršte. Ja, liho je danes tudi praznik, ne? Nasledko. Anka povablja na smico. Ajo!